Heci për 1 milion, o quna në ndimoni. Ka marrë telefon Pro Max 15 quna dhe nuk thejme mbrapa. O quna esta. Le foto li cancelli tu todo, non mi interessa. L'italiano o russo? No. Io vivo in Albania. No. C'è foto nudo. C'è foto nudo. C'è video. Do t'i heq të tëra. No. C'è porno là, lungo. No sé, pero Ti heq tëra unë como shumë. están en otro idioma, te sale la... esa cambiada, quieren los diplomáticos de Luis Caballero, Lascia già. Però ti spiego, pero como es otro idioma, lo que quiere es vender un teléfono, pero está terco de que me quiere vender Non è modo, per una gamba non ciccia. Vabbè, vengo da te. Bueno, quién sabe. Daso. Aquí. Do t'a marrë ajo tani. Ta? Viene te. Tu lo cambi, io come lo cambio? No, ella te lo va a cambiar. No, vengo da te, ella no abbassa il prezzo. Ella te lo va a cambiar. Sì. Dai, vamos. Y yo, aguas que yo sí me sé los insultos. Tu ta certo ty alla pozien. Po su se tjetër. E po e mora vlla u vendos lere. 500 euro. Ale, u vendos. Ta gëzosh. Y yo, Leonere, to Leon. ¿es famoso o qué? Lungo, fai. Leone è arrivato di stamattina. Casa. Qoj avion pa kra. Asaj. Asaj mra. La shurra. Hajde la shurra në gjoj një avion, Allah. A i dhe la shurra është dukur. Aspettiamo la shurra aquí. Se mi butano avion tu, parli la shurra. C'è uno che si chiama la shurra. Solo Spanish. Però la shurra, se butta avione tu dici la shurra. Así le damos en la Hajde quna e mora, nuk. La shurra, na gjoj një avion e dhe të përtasi dhe kjo. Për zotin. Do ta marru në dha. Mire, esto, por este. Me deja este y le doy ese. E per 5,58? 50 euro? No, 500. Ma stai scherzando? E che? No, este y le doy este. Nomás tendría que dar este. 500 euro, sì. No, 502 euro. Che dici? Così non perdo. Per 50 euro ti sto regalando un telefono, non mi conviene. Tampoco nosotros. ¿Qué estás diciendo? No te conviene. ¿A qué te conviene? Porque tú lo vendes. Tú eres vendedor. Sí, pero se lo tomamos de 1500. 1500. Es. Signorina, 500 euro. Esta e esto. Siamo pari. Tu guadagna. Ma che? 5,58 tu non hai abbassato nada. C'è tutto. Signore, scusami, tu hai detto 600 prima, con questo mi fai 5,50? No, 500. Jo, 510. No, io vado a altro posto, se non... Questo è más prezzo bueno. Jo, o E lunga. non tengo más, se no ti davo todo. Non tengo. Io dormo... O uno. Sta, 530 quna. Sa, fa? Ma uli 530 euro dhe këtë telefonin. Ta marrë vari lesht. Jo, re, të qifësha rapë. Bo sigurike, no. Ciao. Do sigurike. Grazie. Mucho, è mucho. Scusa, fammi 500 per favore, non tengo denaro. Se tengo ti regalavo 30 euro, non tengo. ¿En inglés? I don't have much money, I have 500 euro. Yes, I tell you 10 times. In my card, I have only 500. I don't have. If I have, I give you, I no problem. O lunga pa mërzit. Bon sigurike. Bon shumë, Do you understand me? I don't have more money. I have 500 euro. If I have, I give you. I don't have, this is big problem for me. If I have, I not tell you take this.
I pay you and I go. Take this telephone, give me la mano, dammi la mano. Ok, facciamo 500 siamo, non tengo. No tiene, pero ¿cuánto? 500 euro me siamo ziva jetan. Tu e saj, tu Le estoy tomando el teléfono a 11.000. No, es 15 per me. Do ta marr për 30 euro le. Escucha. Ja, bësi kurikën. Facciamo o no? No, Bravo, ashtu thoj. Po tha jo, ja. 56. Bësi kurikën. 500 en cuánto es en 5 e 10, ti regalo 10, non tengo más. Sto senza mangiare. no ocupo ver dinero. Ti faccio con carta. Ah, a ver. Sì. Dai. Sí, ocupo ver el dinero. Kam lënë kartën të shtëpi valla. Kam lënë të vëm kartën të shtëpi valla. Dai, te pago, dammi la macchina. 500. Dai, te pago aqui con carta, vai. O kam lënë kartën të shtëpia të kam valla, po e kam me kartën e telefoni këtu e bëj që këtu. E bëj dot? Po. E bëj. Me Apple Pay. Po. Dammi la macchina. 500 euro, dai. Quando abbiamo parlato? Quando? 5 e 10. 5. E 10. No, 11. Qa thot kjo nëse? Due ma ziu. Yo no traes una aplicación de Escúchame, 510 euro, man. Non tengo más. Ti sto dando l'ultimo 10 euro de comer. Per favor, non tengo per comer porque non tengo. Tu non me comprendes. No, porque te está hablando español. Delet. Se më nëzive e jetë. Thuj e o nene. O nene, Giassi pesco. Per favor, non tengo más, este è l'ultimo, non tengo. Facciamo e 15. Dai, fammi pagare. Prendi la macchina, te pago. Ti pago con Apple Pay che io non caro. Dammi la macchina, vai. Sì, metti aia. Preciso do paguaj qika, valla, prit. Vetet e ajo. Si paguet me Apple Pay, valla. Priti sekund. Prit qik, valla. Porque aquí le cobra más. Transferencia. Ok, no, quanto costa la trasferenza? Aquí 4.5. No problem, vai, dai, metti. Prit qoj qikleta ande nga krau këte ande, valla. Metti per pagare. Si paguaj, do të vete atjet ajo wallet, do të vete je wallet, po te wallet. Ja më se më çmende, u bëra për cigare. 20 cigare. Po çmend, janë bërë nervoz, ose. Një cigare. Le mandé foto de este que se lo quería cambiar. Sí. Mi hijo se lo tomamos en Prit se e mora, prit. de diferencia. ¿Y cuánto tiene? No entiendo cuánto tiene, pero 510 tengo, no más. ¿cuánto tiene? 500 euro e 10. 500 cuánto? 510. Dólar, euros. Euro, sì. 510 euros. ¿Saca cuánto es? Perché 100 te costa esto di più e siamo bueno. 510 euros tiene. Pues, ¿Cuánto es? pas ka qenë e keqe, qenë e rrezikshme kjo gjë, nuk lësho ka pe Allah. Nuk lësho ka pe e rrezikshme. Bën sikurikën. Me sale Prit. 509, 10. Sí. ¿El euro cuánto sale? Sorry. Pues le puse 510 euros y me sale arriba lo que... Cioè, Si es casi cerca... Sono 10.500, è mucho denaro, esto te costa más 3.000, 13.000, tu Está revuelto allá, no venía, que costaban 10.500 pesos. Ajá, 10.500. Y 10.500 le resta de sacar. Zi, tjetër një Allah, i kanë alinë në hatë Allah. Prit fuqi blok njëri tu, i kanë mos sani njerë tu Allah. Kristi bëthën. Pero sí, 10.500. E, si për 1 milion e quna. Moremi.
Isaac, ya ven. Le voy a decir a Isaac, ven. Es que ya le dije. Pues ja marr për 20 euro, ti kjo dha se duko merr për 20 euro, vari lesh. Tu mamá me dijo, pues Escúchame. son 11.500. Escúchame. Porque trae una pieza cambiada su teléfono. Trae una Escúchame pieza a me. cambiada. Mi ha mandato una hora e carta a 20 euro, 5,30, él me mandava. Yo, ¿y si le cobro? Hajde, cioè, metti 5,30, vai. Metti 5,30 che mi mandava il denaro in carta ora, vai. Mira, el mio amico mi mandava denaro $20. Metti 5,30 aqui pagare. ¿Le va a mandar dinero? Sì. Sai, jam të trashta mexicana, vlla. Signora, tu prima hai detto 5,30 più esto. Te pago. Él me mandava denaro. Dai, puta Allah, muti. O lungo. Merja. 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 Tjetër. Scusa, scusami, come ti chiamas? Prima tu abbiasti 5,30 più esto. Fai che ti pago e vai, ok. Se që është buta Allah që Allah. Vej sekundë se. Ju jeni buta Allah, Allah, për s'ke fajti moj. Dijo puta y yo sé que es. Escúchame, tu prima hablaste a esto. Fammi pagare, ok, andiamo. No, devi scrivere. Es un insulto. No, non insulta, no, perché? ¿No es insulto? No, ¿Seguro? ma perché ti devo insultare? Cos'è 12.000? Ma esta quanto costa aquí? Fai mirare? Ma allora non ti regalo esta nada, mi stai dando sempre. También, pero aquí le cobran. O sea, es una suma. Io, grazie. Puta legna, Allah. Grazie, ciao. ¿Seguro? ¿Seguro? Le voy a hacer descuento. Ma scusa, io non ti sto comprendendo a te. Io ti sto dando un telefono e tu, kjo thot 12.000 thot, telefoni bën 2. Yo lo que quiero es vender, no me importa. Kjo thot telefoni bën 12.000, tani ma çon 12.000 do dhe telefoni. I bici, io ti sto regalando il telefono. Ma che mi vedi per stupido a me? Sa thot kjo? Menos. Ma tu sai fare i conti o no? Nuk ka matematikë, dhe du të lajtë. Lo que le cobra aquí es el 4.5. Mira, se lo voy a Ok, tomar vai. 4.5%. Ah, 4.5. Voglio, buon sicurito non si può. Escúchame a me. Mírame a me ora, escúchame. Tu prima lo vendo un'altra parte, ¿ok? No, aquí se lo agarramos. No, no ti do nada, perché tu non En sai pasar. 1.500. Se lo tomamos en 1.500. Se lo estamos agarrando en 1.500. Escúchame a me ora. Ora cambio. Se no io compro da él, perché él sta caricando un telefono uguale a esto. 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 12.000, dai. Mi abbassaste il prezzo. Dai, ci logari sa ben peso 580 euro c'una. Ok. Sì, ma tu mi prendi esto, costa más. Ese aquí cuesta 1.500. Scusami. Este telefono costa 12.900. ¿Tú cuánto me estás abbassando? No, en 900 está en 13. 13.000, porque traen 999. 13.000, ok. ¿Tú cuánto me estás abbassando? Le estoy dando 1.500. 1.500 sarebbe $100, más o menos. Fammi Ah, ¿quieres 5. que lo ponga en dólares? Fai 5 e 5. Aspetta, dammi qui. Lungo. Ah, dai che lo prendo, dai che mi hai rotto
Shiko këtu. Vai, do dale, grazie. O lungo. Tu sai fare i conti, per favore? O lungo. 11.000 peso e 900, aspetta. Sa sta va? 11.900, 5,80. 11, allora i peso sono 11.000 che lo fanno todos, mira. 11.580. O stupido. ¿Aquí? ¿Dólar? Aquí me interesa dólar, yo tengo euro. No, pues. Yo no tengo dólar. Pero aquí Ok, euro no ok. sirve. Ok, Perché dólar. in macchina si calcola euro è más meno, euro è más grande di dollaro. Ah, Dollaro Ok, non vale dólar. nada. Dólar. Euro è más bueno di dollaro. O stupido foi. Dólar. Pasha. 10.000 pesos. Do ta bën 12.000 pesos. pesos, euros. Ya tomándole el teléfono. Aspetta. Dammi, allora, 11,796. scusami bene ora. Ti faccio l'ultimo prezzo, se no io me ne vado e compro un altro. L'ultimo. Mire, Scusami bene ora. confunda Scusami. su cargador. Per favore, scusami. ¿No trae traductor? Questo telefono costa 13.000, ok? Ajá, 13.000. Tu mi fai meno senza esto, per favore? E chiudiamo, se che io sono stressato ora, se no me ne vado. 13.000, mi fai per 11,5 senza telefono? Si chiama che zil hier. Perché merre me tu. No entiendo. Sembra che zil hier. Una struttura. ¿Puedes decir? No. Ah, saputo. Per favore, scusami. Tu tieni il mio telefono? Dove sta? Sta. Scusami bien. Te lo dico per ultima volta. Questo telefono, tu quanto me lo valuti? 1.500 1.500. pesos. Bueno, Pesos. kjo telefoni po ma merr mua për 80 euro. Nuk e jap. Shita. Dimmi testa quanto mi rimane? Ui, c'è poteva. 13.000, 13.000 meno 11.500. Priti se mora, priti. 11.500. Priti se mora, valla, è vendosa. Facciamo così, scusami. Menos, mire, menos Meno 1.500. 500. Poi a lek te për 80 euro. 11 e mora lere, do ja le, nuk e dua këtë telefon valla. Bueno, vai, fammi pagare. Vamos. ¿Lo va a pagar? Lo prendo, sì, vai. Ço e lojla, e mora le se u vendos valla. Ande. Se më gzim jetën. Thuja saj, o nënën. Que me quiere mandar ese. Thuja saj, o nënë me nxiu jetën. O lene, lo prendo, vai. Tomar el 1.500. Dai, vamos. No, pues que sí, que no quiere pagar y que no sé qué, pero no entiendo. A ver, Sì, pago 11,5, vai. Prendo. Oramo, iga na gjynë i avion. Bueno, pues. Prit çoj ciklet te valla se. Transferoj ciklet. Bueno. Espérenme, no me estresen. Hajde, çuna, o Ramo, po çati bëj Ramo, su s'vjet që të marrë një luanun. Shkon ande nga, ja jep atyre Ramo. O Ramo, hajde los me mua të marrë një luan, valla. O Ramo, hajde bëj një loja i luan mua të jape ty gjysma. Ishtë një këta, o qunë. Ma ishtë një këta, jep një lajk, vëtëm lajk. O çuna, jemi 700 veta. Aquí le va a cobrar más. Quanto mas? Quanto? Entonces, 4.5. Vajti 12.000, valla. 4.5. 500 pesos, $20. ¿Qué? ¿Transferencia? Escúchame. Però abbassa un po' il telefono, mas non ti posso nada, no. Benzin. ¿Transferencia? Benzin jetën Allah. Oj, E rriti dhe 20 me transferencia Allah. Vale, loko. oj një rëmë. Tjetër, o të bil. Va bene, lascia stare, vado un altro telefono. Tu mi abbassi o no?
Se tu me Abasa, no, se no compro un altro. Es mucho esto. Abasa mi poi il telefono, fammi un prezzo buono e io compro. Se no non c'hai altro chance, basta. O lascio e vado via. Çfarë jeni këtu më? Le decidas tú, ¿Transparencia? ¿Usted dinero? Escúchame a me. Io non mi interessa, io ti sto regalando un telefono. Per 11.500 todo, con trasferencia, se no ciao. Decidi, pensa ora, io c'hai un minuto. ¿Puede eso? Sì, esto basta, no te pago más. Se te conviene, no. Basta. E ula, lea se ula. Pago? Aspetta. Prisë po qoj qik lek, vla. Iki që këta mbetë urina të qoj që po shajnë e bor. Se na nëzini jetën, Allah. Leki lek. O çuna hiç në këtë ngritëm më bu. Gjuni në pikë vogël. Nuk vjen dhuratë të Allah. Që me në cini jetë. Që të bëjnë, dalë të i prapë. Këtu për 10 minuta. Jepni gjithë like, gjithë like, jepni gjithë like, t'i shblokojmë, që jeni këtu gjithë. Së vinë, po të shë e pash. Holla, ke pasa. Quna jepni gjithë like. Mos i shblokojmë. Në minuta, do la lërë. Ja shif shara. Vla, qau bella. Eci me quna, eci me like. Eci na bero quna. Eci për 1 milion like, quna. Po na beri follower, eci për 1 milion. Eci për 1 milion, quna, 1 milion. Andiamo? Qa bën, kjo rriti prap kjo, vla. 11.495. Sì, vai, te conviene. Basta, allora, prit che lo pago il lek, vla, prit. Allora, dove sta? Comprare. No, aspetta, pago un telefono. Così. ¿Por tic? Sì, Aquí arriba. dai. Espérame, ¿eh? Solche Möglichkeiten dort zum Torerfolg zu kommen. Genau. Hinten in den Block reingeprüft. Nuk di kjo, nuk di sa shumë I trashë. Apo da. E mora 530 vajt I lerë, se s'dikja. Ja, e mora se është ero e ullur, e mora. Falë pra më. U lese e mora, vla, ikën lek. O, qona, na gjoni në njëse ikën lek, ta, vla. Po ta çoj 650 pastaj. Atë. 500 ikën lek për lesh. Tani, cancelo le foto aquí. ¡Es mío! Devo cancellare le foto mie. Ah, ¡Ay, este es mío! questo telefono. Quello è il telefono. Cancellare foto. Di cancellò le foto da là. No vaya a ver cosas raras ahí en tu teléfono. Lunga, nene. Si cancella, apo bari le ti shikoj fotot kam sa me lakuri këtu valla. T'ja le valla? Vini me foto më Valla, t'ja le fotot këtu valla. lungo. Klasi mua. Lungo. Kush ti cancelloj foto? Lungo. Ha, Kena I foto ke pasqyra kështu? ka me. Po leja po. Na bash karë sa më. Cancella le foto tot aqui. Ah, prit. Ua, prit. Aspetta per favore, cancello le foto. Se mos kesh një foto, bëth, të tare.
Dhe pa të pyesën Këto nuk eliminohen. Ahí está ahí. Si eliminohen fotot e çuna. O nën. Ja, vari lesht. Para que me vengan a ayudar con mi Rej reset. Sa të bëj valla si ikin e çuna. Una venta que hice por medio de... Prise po heqi, prise po I kanceloj. Si vasi. ¿Tú no tienes el lock? Dy bira I kosa çuna. Rej dhe TikTok-u, pris rej TikTok. Sí, hice la cuenta bien. Del. Qa është riseti e çuna, qa është riseti? Boj format. Prit kanceloj që... Kam dhe Ramo telefon këtu, Ramo, je dhe ti këtu Allah, me video. Po jo më qa do më hudhi TikTok, po ajo. Më lunga du t'i thush o nene. Po nene, fix Allah. Scusami, tu sai come cancellare le foto? Todo, cancella ora. Hajde, dammi il telefono a me. Io fumo sigaretta. Arrivo fra un minuto, ok? Già t'ho pagato, vengo a prendere il telefono, ok? Vado a fumare una sigaretta ja. Mos ta myll, jo këtë mos pyet lokal. Dikon. Jo, është e madhe kjo, e mora unë dha. Po arrivo pi sigare unë. Iku mora iPhone të ri çuna. E mora dha. Pi sigare unë tani e çuna. Ikë le për lez dha. Kisha 1.000 euro çuna. I mbaja rezervë. Tani ngelen e 500, hajde mos e s'gelimi, do nxjerrim në I lek. Una vazhdon. Elma. Una vazhdon. Po jo më vlla, kisha një 1.000 euro që I mbaj rezervë për kështu vlla, për rrezik, kupton? Se ngelesh pa lek tu vlla. Nga lekët e semit që gjujti ato lek vlla, mban mend. Ishte gjujt. Se tjera t'ikën u prishëm, bli këte, bli ande, kupton, ikën lek o burr. Ti jemi mirë me shdet. O vlla, ky telefoni që kam unë, është cop, është prishur, është nxehur, është thyer mbrapa. Mund po më shkruajmë të telefonat me Meksik janë me defekt. Telefonat për gjithësi në Meksik janë me defekt. Na morem qafa, vlla. Unë I dash lek, vlla.